bakikoreranaga n'ingata siko byari bimeze ariko Rebeka we ngo yaje akikoreye ku rutugu kandi no mwitaha aje gutaha n'ubundi yagitahanye ku rutugu banaziviwe bishaka gusobanura iki byashakaga kwerekana kuko yari afite gutwara budasanzwe kuko mu busanzwe ibindi kikorerwa bacaga n'umugani kera bakavuga ngo wikoreye yego nuko nyine banaziviwe ikibindi ngo arasohoka akikoreye ku rutugu araza ngo aravoma harya kuri kyariba babaga bacukuye amariba bakamanurira ibibindi bakazamura amazi ngo bari kuvoma agisira ku rutugu ngo arikorera aragenda abitera intambwe nka zingahe Eliyazari ngo niyo hariya twasomye n'iryo jambo ryacu tugiye kwigaho Eliyazari ngo cyake hayavoma ngo amwitegereza acecetse amwitegereza ngo acecetse ngo kugira ngo amenye kuko Uwiteka yahaye urugendo rw'ihirwe cyangwa ngo ataru yahaye Bwana sifiwe Eliyazari ngo amureba acecetse kugira ngo amenye neza agenzure neza ngo amenye neza niba urugendo rwiwe rwahawe amahirwe n'ibyo yarabonye n'ibyo yararebye ngo yikorera ikibindi aje kugenda ngo ari rukankara musanganira baramubwira ngo nyabona ndakwinginze mpa kutuzi two kunywa ngo akura ikibindi ku rutugu rwe ngo aragitenga amatira mu maboko ngo aramubwira ngo mwaho nindangiza ngo nduhira n'ingamiya zawe zose zeguke Bwana sifiwe amen naratekereje ndibaza ngo ingamiya sinzi uburyo bwazo narazibonye gusa ariko sinzi uko zikora nimba ziza zimwe amazi nk'inka byari ibintu bigoye cyane sinzi wenda bo babizi nimba zomwe amazi angana na kantite inka izimwa kuko inka ishobora kunywa ibido byuzuye cyangwa se rirenga nibajije ubwo gutwara umukobwa yari afite bwo kugira iryo shaka ryo kuvuga ngo avomerere ingamiya 10 azivomerere zose zihage kandi mwiribaga cyari kumureko cyangwa se kuri robine ngo azatega asuke mu kibumbiro hari kwiriba kwari kumanura ikibindi akakizamura agasuka mu kibumbiro zikamwe Bwana sifiwe nimba zimwe amazi nk'ayinka uwo mukobwa yari twari bitangaje Bwana sifiwe habe nuriya musoro uhaye curanga niwe mpamvu ufite nk'imbaraga sinzi ko yovomerera inka 10 akazihaza inka 10 zakurahi zizimwe amazi arenze Bwana sifiwe amen ariko aramubwira ngo aya mazi nayo guhezuyamo nimara nuhire n'ingamiya zawe zose zeguke zihage arabikora amaze kubikora Eliyazari baramubaza ngo se urinde mukobwa Bibiliya yambaye ngo yari umwari mutararyamana n'undi mugabo aramubwira ngo nitwa Rebeka ndi mwene Betuweli uwamwirukana Nahori yavukanaga na Iburahimu yari mwene se yari murumuna we amen amen Bwana sifiwe amen amaze kumwibwira ngo afata cya kibindi cye ngo arazamuka aramubaza ngo se yamubajije ijambo rya kabiri aramubaza ngo si wanyu hari aho se twashobora kurara cyangwa se ingamiya aho zashobora kurara aramubwira ngo birahari bihagije dufite inganagano zihagije zo kugaburira ingamiya zawe dufite n'aho zarara namwe dufite aho twabaraza Bwana sifiwe yari umukobwa udasanzwe utamezwe nk'abiki gihe abiki gihe n'uwabizega nk'ako gatima yamara yaje kakagureza igitisi mwukagira Imana akaga kabaye ejo bundi narababaye hari umusore wapfuye iwacu w'umurundi witwa Korode yabaye muri bya bice zaza niba za Gatongo mungo ejo bundi barampamagaye barambwira ngo hari umugabo w'umubisho yiriwe mu rubanza rw'amaraso yiwe baba bamushinja ngo niwe wamwishe n'umubisho Bwana sifiwe amen aho naba umwuka karakutegereje amen amen amaze kumubwira ayo magambo barazamuka arataha abwira subi inyuma ho gatoya
ngo afata ibintu by'igiciro cyinshi by'izahabu n'ifeza ngo bimukatira bimwe ku maboko, ibindi ngo bimukatira mu ijosi, ibindi ngo bimukatira ku zuru. Ngo arazamuka aja kwasi ababwira amakuru y'ibyabaye. Amaze kubabwira umusaza we witwa Labani, umusaza we witwa Labani baramubaza ngo so mugabo asigaye hehe, umusize he? Aravuga ngo yasigaye kwiriwe. Aramanuka ngo aramureba, aramuzana, aravuga ngo wahiriwe kuwiteka, ngwino tuje mu rugo kera twamaze kwitegurira. Wanasibiwe? Aramuzamukana amujana mu rugo. Bamugejeje mu rugo ngo bamuha amazi yo koza ibirenge, niko Bibiliya izi bivuga, ariko natekereje ko ari ayo koga. Ngo bagaburira n'ingamiya ze n'amatungo ye, hanyuma ngo bazana ibiryo barabaheza. Wanasibiwe? Bamaze kumuheza ibiryo, hari ijambo ryatangaje. Eliyazari ngo arababwira ngo sinorya, iryo kosa sinorikora, taravuga ubutumwa bwa data, taravuga iby'ingenzi. Mu mateka ariko umuntu azavuga amakuru ndagira ngo yavuye ku meza. Siko se bizabimera. Ariko Eliyazari umwuka w'Imana arabwira ngo shoka inzu sinokikora, sinokora ibyo abantu baza bakora, ndavuga icy'ingenzi. Nimba byari ko gusa nkaho wenda bitari gushoboka kama yigendera, kuko niko yavuze, aravuga ngo nimumbwire vuba ngo niba bidashoboka nje hirya no hino nje gushakirayo. Wanasibiwe? Baramubwira ngo gahe buvuge n'amahoro. Avuga ikimugenza nk'iyo mvuwe havuye kuvuga ni maremare. Amaze kuyivuga Betuweli aravuga n'arabandi ngo baramubwira ngo ibyo zavuye ku Uwiteka ntawashobora kubihindura. Nguyu Rebeka umwijanira. Wanasibiwe? Ngo abona kurya bararyama. Bukeye mu gatondo ka kare ngo azuka mu gatondo kare kare mu museke, ngo arababwira ngo nimudusezerere tugende, urugenzi rwabaye. Wanasibiwe? Ibintu zabaye. Twese Imana itubahire. Haleluya. Amaze kubabwira ngo nyina na musaza baramubwira ngo nyawe wewe waje kumva ngo makoye ni mugoroba tugakoshanya tukaba ducura mu gitondo ubwo bukwe bwo kwihuse ngo kabyimana. Wanasibiwe? Abana arababwira ngo mwe kumutinza, timutinze kuko Uwiteka yahaye urugendo rwanje hirya. Ndabinginze timutinze, urugendo rwanje rwahiye, ibintu byabaye, mundeke gende. Wanasibiwe? Bari bamusabye baramubwira ngo ureke ahubwo tumarane nk'iminsi 10 cyangwa se isagaho, hanyuma tuzobona kumusezerera agende. Hari ijambo rizaritangaza, hari ijambo Rebeka yavuze rizaritangaza yakuyeho itameze nk'abantu b'iki gihe. Ngo baramubwira ngo noneho aho bigeze reka tumuhamagare twumvire umuvugano. Wanasibiwe? Haleluya. Abubuga mureke mbabwire, abubu baza bidendebekanya kandi babikunze. Mwibombora jewe narabomboye. Mwibombora umukobwa azana ngo ye kandi kurya yemeye. Ntababa ngo tuzana akamagenda akagora twashika haka urahagana kandi wagiye. Manje tubabarire. Arababwira ngo nimuhamagare noneho twumvire muva mu kanwa. Ngo baramuhamagara baramwicaza baramubwira ngo se urajana n'uyu mugabo? Baramubwira ngo turajana. Wanasibiwe? Aramubwira ngo turajana. Yarazi yahaye yarazi ubwendo rwe. Wanasibiwe? Ngo baramusezera baramubwira ngo ubwiryo ngiryo rirangije nta kindi kigisigaye ntagende. Bamuhanga abagaragu n'abaja baragenda. Bamaze kugenda ngo buri rasanga biye baragenda. Wanasibiwe? Ngo bageze iyo bakageraga, turaje kugaruka kuri cyane jambo. Ngo bageze iyo bakageraga ngo Isaki yasigaye iriye, ngo bimwanga munda, ngo arasohoka ngo aja kuzerera ku musozi ngo aje kureba ibintu iyo bigeze ukundi ibintu byabaye. Wanasibiwe? Reka vuga ku kajambo mu myaka yashize hari ikintu baseraza cyangwa baseraza bazaga bavuga ngo nico gihano no kubomboka kwaje, bakavuga ngo Isaki ngo yarabomboye nk'abandi bose, ngo mutampamvu
iyo kubombora nyine kuko ari kubi wanasifiwe ariko ubukwe bwa Isaka bwari bwuzuye kabisa wanasifiwe kuko bamaze kumwemerera atanga inkwano mwumvise se ko hari abandi bantu Ibrahimu yatumye kuja gukwa zari zarangiye yatanze mu bintu z'ifeza n'izahabu aheza Rebeka bimwe aheza na nyina na se ibindi arabirangiza gahunda zose zirarangira niwe wabaye umukwe kandi abaye n'uwo gucura wanasifiwe ijambo twari tugezeho Isaka ngo arasohoka ngo aja kwibwira ku gasozi niko Bibiliya yambwiye abihagaze ngo irya ngo abona ingamiya zitungutse iriya jambo ryaranejeje Rebeka nawe ngo yubuye amaso ngo abona umuntu uhagenda iriya ku gasozi natangajwe n'icyo kintu wanasifiwe nasomye ijoro jambo rikuramo jewe mu mateka niko nababwiye nyine ijambo ry'Imana zerera kuvuga kandi ndaritinya cyane iyo bambuye muvuga ijambo ry'Imana mwene data niwe wambwiye nzana mbwira umushitsi wanasifiwe iyo bambuye muvuga ijambo ry'Imana nzana mba napfuye ejo ni ku cyumweru aho twari twishyuye hariya haruguru moja mbaze muhanuka turi mu gitaramo twari kumwe n'undi musore nyine twabangiriye iwacu yaba duhagurutsa tutambutsa kandi imbere ngo ntituvuge icyo dukunda ngo buri muntu ngo avuge icyo akunda jenda kugira dukunda ijambo ry'Imana ko ryari ryamfashe mu gitondo cyane iwacu ngo akunda igisirimu twabaye nk'aba bantu batubwiye mu gitondo babagaragu bo kwa Farawo bari muri ya nzu y'imbohe abwira wa wundi w'igisirimba aramubwira ati ngahega igisimba ni rwawe urakifite iki gitabo noneho karabaye rero wari wimereye aha ngaha ukera bigenze gute wanasifiwe ubwo nyine biba birabaye nuko ganyine nari ngize kuko nari nshoboye wanasifiwe ariko igihe tutokora iryo kosa ryo biza bitera ubwoba ariko sinokwanga kuvugira Imana kuko nzi aho yankuye niyo mpamvu totuma nanga kwivugira kuko jewe nabayeho gakeya iya za Minembwe aho bita kwigishigo twabana na Sunzu twarabanye cyane twabanye mu kampisi twabanye mu ishuri nukuvuga ngo twakoreye amanyanga be narya birya Bibiliya izivuga ngo ibikorwa nabo bwishwa ngo biteye n'isoni kubivuga ni ukuri bene ibyo twarabikoze Sunzu kurya yagiraga amanyanga arusha ya Satani ni ukuri kose ko mu ijuru kuriya muza mubona akishwe kuriya yagiraga amanyanga kurusha abandi bahungu bose b'abanyamurenge jewe nari umukobwa ariko tumwigiraho nyine yahene n'ibibazo bavuga twamba tworo kuvi nukuri turibira neza turahorobera turika ikuzimu kwa Nyamutezi nico bituma nza numva ngira ubwoba bw'ijambo ry'Imana ariko nkavuga ngo uko biri kose aho Imana yankuye ibyo Imana yankuyemo sinobura icyo kwivugira habe nubwo nuvuga amagambo abiri ariko nyine nuko gaje wanasifiwe amen uwo mubyeyi aho twari tuvuze uwo mukobwa ngo yubuye amaso abonye wa muntu ngo ahita ava ku ngamiya ngo abaza Eliyazari aramubaza ngo uriya muntu ninde uhagaze iriya uriya muntu bandangiza iriya ku gasozi ninde nibajije iyo kominikasiyo nibajije iyo rukururana yaje yo gutuma Rebeka ashobora gutahura agahita amenya kuko ari we mukwe we bishaka kuvuga ngo iki bishaka kuvuga ngo itorero hano ku isi Rebeka yagereranywaga n'itorero ifitanye ubusabane bwa hafi na Kirisitu kuko Yesu yaravuze ngo intama zanje ndazizi nazo ziranzi kandi ngo nzazihamagara mu mazina zikanitaba tuweze Imana icyubahiro haleluya ni ukuvuga ngo intama za Kirisitu baraziranye ubusabane n'ubwa hafi
ntiboyoberana. Yaravuze ngo ndazizi ijwi ryazo iyo zivuze. Imana icyubahiro. Intama za Kristo barazizi, ziramuzi uku zirimo. Itorero rya Kristo kuri muri iki kivange cy'abanyamahanga. Uku gahano turi mu kivange cy'abanyamahanga. Uku kuraga ngo iri itorero rebe. Iri niko ryitwa nyine. Ariko kindi kivange cy'abanyamahanga, ariko itorero riri mu ndani gutyo. Ko rirakoreramo kandi Kristo ararizi. Ari hanze amaso ararireba. Naryo riramuzi. Bibiliya yaravuze mu gitabo cy'indirimbo za Salomo aravuga ngo umukunzi wanje n'uwanje nanje nduwe. Ni ukuvuga ngo dufitanye ubusabane turaziranye. Ahita mumenya kuko ari umukwe wiwe. Aramaze ngo suriya mugabo ninde. Aramubwira ngo niwe databuja. Bwana Yesu. Amen. Ngo ahita yitwikira umwenda mu mutwe. Oh, haleluya. Naratekereje ndibaza ngo none niho havuyeho ijya gahunda y'abageni bakera biwacu. Baza bagenda bitwikiriye. None ntabwo bagavuye. Ntabwo bagakopeje. Bwana Yesu. Ngo aramujana ngo ashitse ngo amujana mu ihema rya nyina waramurongora washira umubabaro wa nyina wari barapfuye. Bwana Yesu. Hariya twasomye muri Samweli wa mbere ni amagambo ya Sawuli. Ngiye kurangiza. Sawuli aje kwima, muzi kuko yimye mu bushake bw'abantu. Abantu mu gihe cya Samweli umuhanuzi n'umutanzi ngo abantu bigeze kugumuka. Baragumuka babwira Samweli ngo noneho turarambiwe kuyoborwa n'Imana. Turarambiwe none ga udushireho umwami. Ari wasinziriye se? Awe. Baravuga ngo dushireho umwami natwe nk'andi mahanga yose. Bwana Yesu. Amen. Muzi kuko abantu bari gushaka gusa n'andi mahanga yose. Urazi kuko abenshi ariko bashaka gusa none. Amen. Muri mukubibona kuko abantu bashaka gusa n'andi mahanga. Muri mukubona kuko abantu bashaka gusa n'abanyamahanga. Bari mu gushaka kugenda kabo, bagashaka kuvuga kabo no kwambara kabo. Baramubwira ngo twishyireho umwami natwe dutegeke kandi mahanga yose. Samweli barababara babishyira Uwiteka. Imana iramubwira ngo kuko arizo basabye biyemerere. Atoranya Sawuli n'amagambo maremare. Umunsi umwe ngo agenda aje gushaka ingamiya zase zari zazimiye Kishi, ngo ashikara zibura, ngo aja kubamenya kwa Samweli umuhanuzi, aja kumubaza uzingamiya. Samweli aramubwira ubuhanuzi bukomeye, aramubwira ngo ingamiya zarabonetse ariko so guhagaritse umutima kuko nawe wabuze. None gasubirayo amubwira ibimenyetso nka bitatu ntaja kuvugaho kuko twari umwanya muremure. Amaze kumubwira ibyo bimenyetso ngo aragenda bimusohoraho. Bimaze kumusohoraho bukeye ngo Samweli ngo ahamagaza iteraniro ryose ry'Abisirayeli ngo abajana ahantu bita Misipa aja kwimika Sawuli. Bwana Yesu. Aja kumwimika ngo aramubwira ngo baje imbere y'Uwiteka. Aramubwira ngo tugiye gukora ubufindo, Uwiteka ari butore uwo nguwo niwe tujya kwimika ku mwami. Ariko yari abizi kuko ibimenyetso yari abifite. Wakoresha ubufindo bufata inzu ya Benyamini, barasohoka bakoresha ubufindo bufata Sawuli. Ngo bufashe Sawuli ngo baramushaka baramubura. Niho hariya twasomye ngo bamuguze ngo babaze Uwiteka ngo ese birashoboka kuko hari ubundi wo kwigira hafi kugira ngo atorwe kuko Sawuli yabuze. Amen. Uwiteka ngo arababwira ngo nguri aho yihishe mu bintu. Sawuli ntiyabuze, yihishe mu bintu. Bwana Yesu. Ko turavuga ijambo rivuga ngo imwuka karakwitegereza acecetse. Mwene data niho navuze ko yamfashije
yavuze ngo abantu ngo bari mu kwidendereganya ngo ariko abantu ngo barabazi ariko bise naho tutobamenya bose nubwo hari abo twomenya ariko ntitwobamenya bose. Bwana sifiwe. N'abatazwi n'abantu n'abatazwi n'abahanuzi reka kubwira ko Uwiteka arakuzi. Bwana sifiwe. Umwuka w'Imana karakwitegereza acecetse. Umwuka w'Imana karakurikirana ibyawe acecetse. Umwuka w'Imana nubwo ibyawe atarabishyira habona ariko karabireba acecetse. Bwana sifiwe. Haleluya. Umwuka w'Imana karareba itorero ry'Imana acecetse. None ntakaya gikorwa, none nta ngaruka zihaya ziba. Abantu ko bagikorera icyo bashatse bakaza bakabyina, abandi bagakora ibyo bashatse bakaririmba, abandi bagakora ibyo bashatse bakabwiriza, abandi bakikorera ibyo bashatse bari mu nzu y'Imana. Nta mategeko akibihana. Bwana sifiwe. Amen. N'abandi mugabo abayobozi bakabakingira ikibazo. Bwana sifiwe. Biri mu kuba ahantu hamwe ino Nairobi ntibihaba ariko iriya birahaba. Imana tubabarire. Biri mu kuba kweli. Bakama bavuga ngo ese ngo twama tumuta hanze bagashaka nyine ukuntu babizingazinga iriya kandi cyane cyane ngo amakarisa menshi yabaye ibiryango. Siko se iriya niko twebwe byabaye. Ino ntibihaba. Ino mwewe muracyari. Bwana sifiwe. Sari. Jewe ni kituti. Umuyobozi. Pasiteri wanje yigeze ambwira, pasiteri arabizi. Arambwira ngo barasengera ngo mbe mwarimu. Nari umukuru w'abaririmbyi. Ndamubwira ngo uyu murimo mfashe urambagije ndakora uyu nguyu. Bwana sifiwe. Ngo buke noneho ibintu birakomera. Arambwira ngo baraza yize ngo yavuze ngo nta kundi ngo turagusengera. Ndamubwira ngo noneho jewe icyo ushoboye n'iki ngiki kandi nicyo uzana ku mutima washoboye. None aho kuvuga ngo bibagore naje bingore jewe ndarangiye ahandi hasigaye ngira ngo Bwana sifiwe. Ndamubwira ngo ndagenda ndashaka pa yumva n'urugo tuzakomeye ariko ubu ngubu abagabo benshi bari gusohoka ngo ntibabasengeye. Siko bimeze se? Wese bari yabo ngo baraturusha iki? Bwana sifiwe. Umwuka w'Imana aritegereza ibidacecetse. Tuweze mari cyubaye. Nubwo ntacyayavuga. Nubwo ibintu bihabikorwa bigasubira bikisubirizamo. Abantu bakikorera izo bashatse. Tihagira ingaruka ziba. Abantu bagakora ibyo bumva. Bakabikorera mu miryango abandi bakabaryamaho. Abandi bakabahishira. Bwana sifiwe. Buriyaga ukunguku turuzi byacu. Abanyakenya nibo babizi. Bo babaza hanze nibo babizi. Bwana sifiwe. Reka kubwira ngo nizo tutazi. Umwuka w'Imana akaritegereza acecetse. Umwuka w'Imana. Rero reka ndangiza avuga ngo va mu bintu. Abantu ngo bihishe mu bintu. Bwana sifiwe. Igituma abantu babuze. Igituma abantu batari kuboneka babakuze bihishe mu bintu. Igituma abantu bataramenyekana bihishe mu bintu. Ibintu biracyagukingirije. Nyamara hari umunsi bizakiguruka ukaje habona ibyawe bikagaragara nk'ibitwikuruka. Bwana sifiwe. Kandi uwo munsi uzaba uteye ubwoba. Uwo munsi tuzisigura tuzireka tuzihana. Imana tubabarire. Va mu bintu hishuka iye. Bwana sifiwe. Amen. Nubwo none abayobozi bataramenya ibyawe, nubwo batona bimenya mugabo hishuka. Hari muri bintu bavuze aravuga ngo cyavuga hishuka iyo wihisha maze ugasanga Yesu. Bwana sifiwe. Tuzihisha se twishe n'umwuka. Tutayisire mu Yesu. Tutayisire yaravuze ngo abantu ngubu ngo basiga bagenda ngo bakikinga ku giti ngo bagakora ibyo bashaka ngo bakagira ngo none ngo igiti kiza gipfuka mu maso y'Imana. Ngo niba abantu batakubonye ngo suzubwira ngo igiti cyahishe mu maso y'Imana. Tibibaho. Bwana sifiwe. Nubwo Imana atakibivuze, nubwo ntacikoze,
nubwo nta n'ingaruka zobaho ariko nyamara amenya kuko umwuka w'Imana arakwitegereza acecetse. Umunsi uri n'izina mugani w'Abarundi, umunsi uri n'izina bizaje habona. Imana itubabarire. Garuka. Yeremiya yarahanuwe mu buhanuzi bwe aravuga ngo garuka wamusubira nyuma we. Garuka ngo sizakureba n'igitsure ngo kuko ndi umunyembabazi ngo sizaguhakana iteka. Garuka usange Yesu. Bwana sifiwe. Tugeze mu minsi y'iherezo. Urabona aho abantu bageze ariko nakunze umuhisi Nkurunziza yaravuze ngo Mose akoreshe iteraniro ndagira n'ibyo byabaye ryanyu. Yabwiye abakirisitu mu rusengero aravuga ngo se ni muri corona nye. Aravuga ngo se muri iteraniro ngo hari umuhamubona wambaye agahomera munwa. Akangaka. Iyo akita muri agahomera munwa. Bwana sifiwe. Gusa mu ijuru aho batazatwambika kutuhomera munwa. Hano mu isi ko ejo bazatwambika n'ikindi. Bazatubwira ngo dupfuke mu maso. Uzanga se? Tuzanga. Isi kirakura. Bwana sifiwe. Isi kirakura kabisa igeze kure. Bwana sifiwe. Hishuka uve mu bintu. Abantu bareke kwishyira mu bintu. Nubwo bikigukingirije none, nubwo bikigukingiye ikibaba, nubwo bikigutwikiriye, menya ko umunsi umwe bizakwikuruka. Uri imbere y'amaso y'Imana ngo ameze kuko ibirimi by'umuriro. Bwana sifiwe. Imisozi izahunga mu maso, isi izazimba nko guhumambara. Bwana sifiwe. Uwo munsi uzawukirira hamwe n'Data. Nyamara haracyari umwanya. Yavuze ngo garuka wamusubira nyuma we ngo ntazakureba n'igitsure kuko n'umunyembabazi. Agutegeye amaboko agukize kurimbuka. Imana itugaze ku bwa Yesu.